Ikaze kuri buri wese uba wahisemo kubana natwe, reka nongere ikaze ndetse nanakwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe uba wahisemo gukurikira inkuru zacu mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu, abagenda baduha ibitekerezo bitandukanye mu nkuru zacu za buri munsi. Ndabashimira cyane, hanyuma n'abandi mukomeza kutwereka ko mudukurikiye, reka nongere ikaze aho uherereye hose, abari mu karere k'ibiyaga bigari ku mugabane wa Afurika ndetse no hakurya y'umugabane wa Afurika, mwongeye guhabwa ikaze ndetse nanabifuriza gukomeza kugubwa neza, ndetse rero munakomeze kubana natwe no mu yandi makuru turimo turagenda tubategura. Jya munsi y'iyo video yawe niba wifuza kujya uba mbere mu kuba wabona inkuru zacu mu gihe tuba tumaze kuzitegura ndetse no kuzitunganya. Hanyuma rero munsi y'iyo video warano ndetse ijambo subscribe ndetse hirya harakanduka kazogera uklikeho kugira ngo ujye uba mbere mu kuba wabona inkuru mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu mu gihe tuba tumaze gutereka inkuru kuricana. Muri iyi nkuru rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye na Frank Ntwari ngo warize amarira y'ingona, avuga ko rero ababajwe n'urupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo. Ngira ngo rero mbere yuko ntangira n'iyo nkuru ku buryo burambuye, ndagira ngo banze inisegure kuri buri muntu uwo ari we wese. Sinshaka rero umuntu uza kunyumva nabi cyangwa akantekereza mu bundi buryo butandukanye. Rero nubwo nshobora kuba ndiwe mu nkuru ugenda nkugezaho zose zigendanye na Kizito Mihigo, hatagira rero umuntu uza kunyumva nkaho ndi umushinyaguzi cyangwa se hari ikindi gikorwa nshobora kuba ngambiriye. Ni inkuru rero tugenda tukugezaho umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu, ni urwego rw'amakuru kugira ngo buri muntu uwo ari we wese abashe kumenya byinshi bitandukanye ubigendanye rero nibyo tugenda dutangaza. Kizito Mihigo nta mwanzi we uhari, nta muntu n'umwe rero wakwifuriza umuntu ikibi, nk'uko rero dukomeza kugenda tubigaruka. Ni umuntu rero wabanye n'abantu benshi kandi ni umuntu wagiye ukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, kandi ndizera neza ko mubabanye nawe ndetse rero n'abandi bose bamukundaga ibuye ndetse rero n'umutima mwiza yaremanywe, ndetse rero n'ibikorwa yagiye akora bizahora byibukwa iteka. Dutangira n'inkuru ku buryo burambuye ngo nyuma y'aho polisi y'u Rwanda itangaje ko Kizito Mihigo wafashwe acitse ndetse anatanga ruswa kugira ngo atoroke, nyuma y'uko rero bimunaniye agafatwa n'abaturage abundabunda mu ishyamba agashyikirizwa inzego z'umutekano aho yari afungiye i Remera mu mujyi wa Kigali akaza kwiyahura. Frank Ntwari Muramu wa Kayumba Nyamwasa yarize amarira y'ingona mu kwerekana impuhwe zabihe rero RNC yari ifitiye Kizito Mihigo. Ntwari rero ngari gukora karahava arangije rero, ariko ikigendererwa cyangwa se cyagenderewe si ikindi akaba ari ugushaka kureba uko yateza intugunda ndetse n'agatsiko k'iterabwoba gashaka ka RNC, akaba rero bazukira ku rupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo wiyahuye. Frank Ntwari utarababajwe na Ben Rutabana babanaga mu mutwe umwe w'iterabwoba, bakorane ndetse rero banakoranye hafi na hafi, yababazwa ate na Kizito Mihigo batabanye muri komite n'imwe. Ikigaragara nk'uko umutwe wa RNC ugeze rero ku buce cyangwa se ugeze ku buce, niba rero usigaye unababazwa n'abiyahuye, nyamara rero abawugize barasezereye uko cyangwa se nyuma yaho abawugize barasezeye rero uko bwije nuko bukeye. Komite ya Kayumba iri mu gihirahiro, abayigize rero bari mu ruhuri rw'ibibazo, bose rero baricuza impamvu bataye umwanya kuri Kayumba, umuhuzabikorwa Jerome Nayigiziki ndetse n'umunyamabanga Gervais Condo, bameze rero nk'ibigori cyangwa se nk'ibigori byarwaye ngo nkongwa kigomera ku giti. Abo rero bateruzi b'ibindi ba Kayumba ntibakibona ibyo baterura. Hanyuma rero iyi ni inkuru nawe ushobora kuba wakurikira ikinyamakuru Rushyashya, akaba ari inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Rushyashya kugira ngo nawe wisomere byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero Kantona wa RNC mwene Ndayizeye ari hagati nk'ururimi, yabuze rero ayacira n'ayamera. Kayumba shebuja yebera mu mwobo nk'inyaga rero, naho Macati Frank Ntwari we arakataje mu bucuruzi no kunyuza ibyaro cyangwa se kunyuruza ibya rubanda. Si byo gusa kuko Nayigiziki n'umugore we Jacqueline Nayigiziki nabo bibereye mu bucuruzi nyuma y'uko ibigo by'ubucuruzi bakoreraga byitwa rero RNC hamwe rero na Ziki Inc bifungiwe na leta ya Texas, bashinze rero ikindi kigo bita CRNA ndetse rero na fondasiyo birirwa barisha muri Texas. Emmanuel Hakizimana we rurageretse mu muryango, dore ko abana be ngo biteguye kumujyana mu nkiko kubera gutwara umutungo w'urugo mu mutwe w'iterabwoba ndetse
rushyashya ikaba ifite kopi y'ibaruwa y'umwe cyangwa se akaba ari baruwa y'umwihanangirizo yanditswe n'abagize uyu umuryango. Hanyuma rero kwegura umusubirizo muri RNC. Kwegura muri RNC ntibikiri inkuru, ahubwo byabaye akamenyero. Umuzindaro benshi bazi rero nka Kariza Mbaraka akaba mutamizi abiri rero ubu nawe akaba yareguye muri RNC ishami rya Australia. Amakuru rushyashya ifite nuko mu ishami rya Australia bicika bitewe rero n'uhagarariye ikipe ya Kayumba umugenda rero Robert Mukombozi wihaye ubwenegihugu bw'u Rwanda ku ngufu. Undi rero weguye ni Edouard Kabagema akaba umunyagitarama wahoze rero ayobora projet cyangwa se wayoze ayobora cyitwa projet Rizikore de Butare, akaba rero na trésorier wa association Muramu ikorera mu Budage. Uyu nguyu rero akaba ari inshuti magara ya Kantona Serge Ndayizeye ndetse na Serge uwe rero ubwe akaba atabyiyumvisha uko rero Kabagema yabayoboye cyangwa se yabayobye, ndetse rero akaba ahamya ko yasanze Serge AP rero Jean Paul Turayishimimene Karama na Mukamusoni mu gice kindi cya RNC yindi itutumba kuvuka. Ese rero Frank Ntwari urubyiruko avuga rwa RNC n'uruhe? RNC ni icyuka nta rubyiruko ifite, kereka rero abo yita urubyiruko ari rero imikurira nka sebuja cyangwa nk'iyitabiriye inama yitiriwe rero urubyiruko y'ubushize yabereye muri Afurika y'Epfo. Bari urubyiruko benshi bavuye muri RNC bashinga indi mitwe, abandi barafunze nka Sankara, naho abandi nibo rero barwanya RNC. na Kayumba nka Emiri Rutagendwa wahoze yunganira Kayumba cyangwa se mu busaswa, ubwo rero akaba yarasanze Jean Paul Turayishimye wari Somambike wa Kayumba na Mukakaregeya wabavangi cyangwa se Mukakaregeya wavangiwe. Abandi rero nk'aba Rugema Kayumba alias Gafirifiri wahisemo rero kujyana agahinda ke muri FDI inkingi ngo kubuke rero cyangwa se ngo kubuke kabiri, aho rero yahindutse mikoro ya kabiri ya Gaspari Musabyimana. Frank Ntwari rero ni rwabuze isoni rwose rero nyuma yo gukoresha uwitwa Sulaya, akaba rero yitwa Sula Nuwamanya na Prosi rero bonabana gutanga akangari ngo Rutabana anyuruzwe arenzeho agira ati rero mbabajwe na mihigo mu Kinyarwanda bate rero urushanye na umwana imbabazi abashaka kumurya. Yabaye rero cyangwa se yabaye nka wa muvumbyi uvumba izo tatumiyemo cyangwa se ngo amenyo cyangwa se nga amenye urubanza rugwazo. Rero Tim Kankusi ngo we yabaye nka rukokoma, aziko rero akina politike yo mu kirere aribonamo yuko azayobora u Rwanda, dore ko rero ngo yururuka kuri Tepu Ruje i Kampala akururuka ndetse akanahagurukira, aho rero abayobozi bakomeye bakirirwa cyangwa se bakirirwa, akajyanwa rero mu modoka y'imitamenwa rero akabonamo cyangwa se akabonana n'abakomeye, agashya rero mushotori ati umuti nawukoze byarangiye nzayobora inzibacyuho. Imitekerereze ya cyana rero imeze nko kwikirigita ugaseka, ariko rero nta mugayo ayisangiye na benshi mu bigarasha cyane cyane ku bigendanye na bamwe mu babarizwa muri RNC. Ni inkuru rero ivuga byinshi bitandukanye ku bigendanye no kugwa kwa RNC, ndetse rero akaba ari inkuru inavuga ibigendanye rero na bamwe muri bahoze muri RNC abayirimo kugeza amagingaya, ndetse n'abandi bagikoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye muri iri shyaka ryashinzwe rero na bamwe mu bari bagamije gushaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko rero bikaza kurangira ibigendanye n'ishyaka ndetse n'ibikorwa byabo byose bisa nkaho rero bitakihawe umwanya, kuko bamwe rero mu bari bayirimo ndetse n'abandi bayihozemo bagiye babona ko rero ibikorwa byabo bisa naho ntacyo bibamariye, cyane cyane rero nyuma y'uko abenshi muri bo bagiye begura, abandi bagashinjanya ubusambo ndetse n'ibindi bikorwa byinshi by'ubugizi bwa nabi byakomeje kugenda bibaranga, ndetse rero hakaba hari n'abandi bagiye baburirwa irengero, cyane cyane rero nka Kayumba Nyamwasa akaba ari umwe mu baburiwe irengero, dore ko nawe rero ndetse ntabwo ari Kayumba Nyamwasa ahubwo ni Bene Rutabana, sorry mubabarire,
Abene Rutabana rero akaba ari umwe mu bagiye baburirwa irengero kugeza magingo aya, hakaba nta n'umwe uramuca iryera ndetse hakaba nta n'umwe uzi aho aherereye muri RNC, aho rero bateye ibuye mu gihuru, baba bazi ko rero hari ikivumbuka nyamara barimo cyangwa se bakaba baba barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko hari icyo bashobora kuba bazukiraho ku bigendanye n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Umunsi mwiza kuri mwese, ibihe byiza, inkuru zacu nakagaruka, bye bye.